dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu i danas kao što vidite igrat ćemo Flip Diving. Ni ovu igricu nisam počeo s početka kao što vidite. Evo i neke karaktere sam otključila, dosta dobri. I danas ćemo igrati kao ovaj početni. Hajde da igram. Opala. Isprve. I dosta poteza sam otključila, sad ću to da vam pokažem. Perfekt. Evo vidite kako puno sam ih otključila. Ali danas igramo sa... Gdje je... Gdje si? S ovim layout backflip. Pošto mi je on najlakše za izvođenje. Aha. Može. Još malo para za spin, to je ekstra. Sweet. Ok. Vidne noge. Ovo je bolelo. Ovo je baš bolelo. Ok, mislio sam da će da bude belly flip, ali nije. Unbelievable. Whoop. Sweet. Druga runda. A belly flop. Ok. Okay. What the fuck? Što sam uspio sad? Okay. Good. Mislim da sam pala lepo na leđa, ali nisam. Jupi. Amazing. Cool. Inače ljudi, hvala vam za 2 subscribera, samo 2 dana imam svoj kanal i već imam 2 subscribera, puno vam hvala za to. I na 13 prikaza na prethodnom klipu. To jest na mom prvom klipu. Mnogo vam hvala. Hajde, 40 coinsa. Kao što rekao, bit će dosta klipova Clash Royale, Clash of Clans i Flip Diving. Pokemon Go ne znam ni da li ću da snimam, ali možda hoću. I bit će možda nekoliko klipova na mom kanalu i Fire Jumpa. A ako smislim nekako da stavim telefon da mi snima za komp, možda će biti i GTA San Andreas iz početka cijela igra. I možda malo Counter-a. Tako da, to će biti ekstra ako uspijem. Još 24 coins, ajmo. Možemo mi to. Right on, to. Ova igrica je malo nerealna sa koje visine skačete, ali dobro. I sa koje visine preživite kad padnete, ali dobro. To je ipak igrica, I uvijek mi crasha kad se... Uvijek mi crasha kad se nešto desi, tako da... I da, možda ću na ovom klipu da imam intro, nisam siguran, probat ću da ga napravim, ali ako uspe ekstra, onda ću na ovom klipu da imam intro. I možda ću imati outro, tako da... Tu sam skinuo... video editor. Oh my god. Još 3 coinsa. Skinuo sam video editor i možda ću imati intro i outro. Backflop. Još jedan coin. Uspjeh. Oj.
tačno. Ljudi, poželite mi sreću. I... What the fuck is this shit? What? Šta sam ovo dobio? Wow. Wee. Oh my god. A kako ono kad padne dole, samo mu se ova patkica sa njega skine. Meniju za 54 minuta novo, ok. Ajde zamenimo mapu. Znači, napišite mi ljudi u komentarima što biste želeli da snimam. Ne mogu da snimam GTA 5 ali tako neke prevelike igrice. Mogu da snimam GTA San Andreas, ok, neste čuk. GTA San Andreas, Counter Strike, ono Clash Royale, Clash of Clans i Flip Diving. A vi mi napišite u komentarima šta vam se najviše sviđa i šta želite najviše da snimam. Tako da, to mi napišite. Znači, ova mapa je dosta cool. I ovaj lik, likuša šta je već, nema pojma, se mnogo teško rotira. Ali uspevam. Patkića. Ok. Oh my god. Ok, još ovaj put pa ću tu da završim ovaj klip. Ajde, sad kad poginem, to je to, završavam klip. I hoću čak da mi bude do sad najduži klip na kanalu, jupi. Biće dosta dugih klipova, ne brinite se. Tipa po pola sata, sat. Dobro, po sat će da bude ono kad budem radio live stream. Ali još uvijek ne znam tačno kako da radim live stream. Oh my god. Rekao, ova igrica nije realna. Još uvijek ne znam kako da radim live stream, ali vidjet ćemo. Ovo runda 3 jupi. Headshot. Ok, ljudi. Izvinite ljudi zbog malog prekida, ali sam pokušao nešto da uradim, ali ništa od toga. Hvala vam ljudi na gledanju ovog klipa. Nadam se da vam se svidao. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe. I vidimo se u nekom sljedećem. Poz.